Ljudi, s vama je Bosnijan TV i danas ću vam pokazati room tour. Nije niko tražio, ali eto, čisto onako da pokažem, pa hajde da krenemo. Evo, idem gore. Evo ljudi, to je moja kuća tu, nije samo to. Evo, tu imamo jedan stari monitor, ako ne vidite. I tu imamo jedan isto stari procesor, 500 GB rama, 50 GB rama. Tu imamo jedan televizor. Evo mene. Idemo sad u drugu sobu. Evo u ovoj sobi ovdje ja ponekad spavam. Sad je tu puno stvari nabacano i tako dalje, jebenu. I sad nešto što 100% ste dugo čekali. Moj kompjuter. Evo ulazimo u sobu. Plava boja na zidu. Ljudi. Tu je moja stolca gdje ja sjedim, evo, vidite. Sada, procesor, 200 GB rama, tu je joystick, tastatura mehanička, normalno, miš mehanički, vidite to, miš. Idemo jednom odgrat ovo, loading data. I eto ljudi, LED to, Minecraft je tu, GTA. Ima tu još nekih igrica, ali eto, za sad nije nešto specijalno. Tu je televizija isto ako u onoj sobi što ste vidjeli. Tu je moja nana. To je Ali čuveni kreten. I eto ljudi, tu imamo lazy chair. Tu ja spako legnem. Gdje ste kad smije? Šta? Nego Nana odlazi Ali za nju. Oj, kakav salto! Jo, ljudi, vidite ovo sad. Vidite salto. Jeste vidjeli salto? A vidite ovu. Ovaj salto još. Samo da ti javim da sam. Ne si vidio.